kum sang ni som le pani Mizoram Thalai Christian Paul Rorel na chuan ko sang tele Thalai Christian Paul te poin sound system thazoka kan en kola kan mana chutiang nga kan in khom na te kan fellowship te sound thazok kan nei theina turin ma lave ila ti in arela sound system en koldan hi video asiam ni sela chu unitina kan in zirna tan thondar ni sela ti in alo rel to a executive committee ten ma la in subcommittee asiama subcommittee a hian upilal machuana te uf lal moy te le tlangwal lal than sanga namte te ruat anni hian hungbom somin sound system en koldan chu avidiavin mi chi hrangina kan lo inzirna atan an lo siam chuak theita a voina hian he sound system operating video kan han nei ta hi van nei kan tia kan in tia along kan ti em ani he kan thil ti hi ko sang tele Thalai Christian Paul huntina mi ten trangkai taka kan man po kan beiseya asiam tu te athok tu te chunga po long thu kan soya mtkp chuan hei hi kan zawaya tan trangkai taka kan man ngai hi kan beisei tlat ani power amplifier to electronics man raw sound le audio level speaker pack chho thei tok tura ti sound tu le ti lian tu man raw poimo takania power amplifier chi sang a class zirte asiam dan technology te a power pack chho tam thei zong te channel le line pack chho tam lam te a na tho thei dan le ani dan tu sang specification te le thil tangkai dang antenna filter te crossover te anda dana zirte na inang loin adang lam thin company sang hian an siama class sang a then kan man lar de te an soi tai la class A class AB class B class C class D class H le S te hi kan man lar te nia amplifier chak zong power rating hi a power watt pek chua le a pek tam lampang load a ain hatin amamo dan hrian na po ani power tam pe chok tur chuan a impedance chu sound le audio lam a signal ri a error thei zong resistance seinani a malampang om dan chu hei hi ni a tiang hian amplifier power amplifier ho chu in ang tlang puya power switch a hmanga chuan he lai hian channel A le B line pahnih a volume control na a awm boka a hnung lama channel A zawk luhna line a awma channel B luhna line a awm boka chuan hmun danga kan lak chhuah le duin channel A out ta hian pakhat a awma channel B out pa ta hian pakhat a awm bawk ani chuan helaya kwa kan hmu hi sound box a pek chhuahna tura line veilam le dingna pang channel A le B hei pawh hi ni china amplifier kan hmu ang bawk kha ani hei chu company dang siam ani a tin chu baka hei hi tlemin an ron siam hosa thil chi hrang an ron da bela a power on TV kan on kan off ang chi han on off na oma a line mixer atanga ron kal dinglam le veilam pang control 1 le 2 an tia A le B pon ti boka chu om boka ni chuan a hnung lampang hi lo en le taila ta hian thil ka tam ta kan hmu ta treu ni hei hi channel 1 ron luhna kha ni a chuan hei hi channel 2 ron luhna ni boka
chuan hei pawh hi a hman ve ve the ni a khoi mo zo zo a rem chang zo zo hei hi mono line ani a chuan hei XLR bala chuan helai hian ni china amplifier kan hmuang bawk khan sound box a pek chuana sound box dinglam le veilam panga pek chuana om boka hei hi speak on antia sound box sound line socket chi khatiang ata nan siam bi khania khatiang arem chan lo pon achidangin aron siam tho ta helai hianin vilu mai the turin vilu a hertot turin heta hian thil pahnih kan lo hmuta channel 1 a hian adum le sen oma channel 2 a adum le sen bok alo om ta ni antenna ta hian sound mixer atang aron kal kha tan kan vi kha an pek chuan le na kha chutiang bokin veilam le ding lama azo na mi ang hian an pe chuak ani amara chu sound kha mono ang chawin line khatang chaw kan kaltir du ro chuan helai hian helaya vilu mixer atang aron kal kha helai vilu kha to ka helaya mo ti chuan helai hian a stereo line in a oma line ni in alaya hian bridge le mono parallel lan ti boka chumi la chona chu om tani line khata kan kaltir ani chuan helai hian asen panhe hian kan pe chuak tur ani chutilo chu sound box in tu thaya kang vak the ni line panhe kan kaltir ani ero chuan khati azon ang zela khan 1 le 2 a hian a in kop ve a sang ve in kan pe chok tur ani thungani ti chuan he lai hianin khami kan pek chodon khan kan tongpong vi pop theilawa he lai hianin thil than tur tam tak om ta ni parallel in nge kan pek dona stereo in nge kan pek don le bridge in kan pe don ti kha he lai hian thlan na soi tur ten om boka tin chu ba ka ri ron kal na lutuk clipping sound ang chi te low filter tu tur ta hianin a om boka tin chu ba ka limiter a om boka tin chu ba ka ri kha engza frequency chin nge he amplifier hianin he sound box lama pe chok se kan du ti na select theina tur khan frequency setting lai hian ati thei boka ni tangin ading lama aron kal chuan tan lo tur nei a speaker wire po hi kan man tur amplifier watt le sound box watt a zirin alien ate tanga alien mananga ya alien manakha a him ber ani ate flexible wire te roi chu osam ne ma se man lo rama tha the hian stereo setting ani a chuan a hmor le lama sound box a kan volo tur ani chuan antenna hemi line hi mono anga line khat anga kan pe don ani ro chuan
heta kan connect thung hi ngai ni chuan heta kan connect chuan a volume po hemi che hian a control don ni hei hi manangai lo ten omanga hei hian kan control don ni ti hian parallel mo bridge kan ti om ja chu a amplifier ina ama zo ang to watin anor top don ni parallel ani ero chuanin speaker soundbox tam taka kha arwalin kan nortir ti na ni speaker on hi tunlai man ro thar tam taka chuanin man lar ani to a heta hianin line pahnih te line pathum te arwala lut rol tir thi awangin tangkai takin man theya chuanin kan man dan tura te up her te ala chho don ate kan thriat chian the nan speaker on hi avo dan tur chu tiang hi ni tia kan alu thei tura kan in remmel che in kan danga sona virzoin kan heranga chon ain lockdown ta ni chuan kan la chho le du ni chuan a chunga hian a lock tu oma chu kan pot nunga kan pot tolanga chuan sona vir lo zong bokin kan heranga chuan kan pot chuak don ani fer tam taka chuan hei jack mono jack hi man hal theya chuan hei la hian man hal theya chu tiang che chuan antenna amplifier pani kan man du a soundbox tam tak kan man du chuan ti po hian ai lak kwal thi bokani signal local kha ti hian alo la hang the ni in ti boi ton loin hei tuna hian amplifier pakhat le mixer in link na le soundbox thenga in link na chu kan lo siam felta amai ro chu kan mixer tang khan output lo claim theya soundbox dang man na tur kan nei si chuan ama amplifier kan lo pek chhuat to na tang khan amplifier danga a pek chuan le the ni mixer ti boi to lo in mixer tanga a ri chuak dang la boi to lo in amplifier tang khan amplifier danga a pe chong le thei ani ti hian hemi amplifier hian soundbox dang chon hemi amplifier hian soundbox dang ti khanin an nor ton thei don ani monitor line te thanin kan lo pe du thin ta tuna mixer te kan hmuai chuanin auxiliary atang kan pe chin don ani auxiliary out atangin amplifier a chuk thlanga chuan monitor tur soundbox o kha anor dona ti chuan hemi amplifier mang hian amplifier soundbox dang anor vele thung don ni ti chuan line pahnih angin kan set thei ngal ti na ni chu active speaker ani a active speaker a chuan a hnungah hian call amplifier aron nei sa ni chu current mangin ama hi aroin to del hala a on na ne ya chuan hela hian volume control na te equalizer ti mayang bass le treble control na ron nei hala nei lo wa siam volume remote control the siam te po ma company strong siam mai nang lo wa ti chuan hela a input ania ta hianin mixer atanga local emo
microphone line emo ta han kan la lu theya ti chuan helai hi output ania active speaker dang emo amplifier danga emo kan la chhong le du ni chuan heta trai han la chhon thei ni hemi hianin hemi control na hian hemi hi azu control lo heta tanga lu no hi hian a control a heta tanga chhoga roi chu direct in heta traina chhok me ya heta traina heta tang hian hemi control sa hi a chhok lem lo heta tang hian a hi le hi ain link hala ain chunjom hala hemi ro chu hemi ama active speaker chok hianin helai a control na bor hi chu a mangani ti chuan tuna microphone te kan lo mang du ni chuan helai hian active speaker ho re chuan line le microphone line select na tur hi om ta ni line microphone kan mang don ni chuan microphone ti kan select anga line kan mang don ni chuan line ti kan thlang don ni antenna na connection dan lo zero lenga microphone kan mang don ni ro chuan hian kan mang hal the ni ti chuan mixer atanga ron lu ta kha kan vid lu tanga line a kan select anga ti chuan adanga kan lo thlun zom le du ta tang hian a chuak anga chuan hei hian active speaker dang emo amplifier emo khatiang repack chona device nga khan aba thun zom thei ani phone hi chi sang oma begena kan man lar deuh hei hi gooseneck microphone ti ni a pulpit a te lectern a te kan mang thina tin hei hi coral microphone kan ti thina condenser microphone ani boka ti chuan heng ho hi zaipol dot nan te le engamo mi pui han han la nan te manan ni thin ni ti chuan he lai mi hi overhead microphone te ni a hei po hi zaipol a te stage a te an man thin ani a he po condenser microphone tho ni ti chuan he lai kan hmu hi FM microphone ani a cordless an ti boka FM microphone ten ti boka shui ngai lawa man thei microphone ani a heng ho hi dynamic ani tlang pui ti chuan helai kan hmu hi dynamic microphone ani a tam takin kan man tlang lon deuh ber po ani a zainan te tin pulpita te a then chuan mang boka lectern a te kan man tlang lon tak dynamic microphone ani a hi chi sang a oma bekena kan man tam tak chung zinga chuan hetiang mixer hi tuna kan man chho mek le kan man lar chho ania company sang siam a oma a siam dan phung po ain anglo tuna mi hi roi chu entir nan mixer kal phung kan thria theinan mixer soundcraft ho siam pakhat kan ron tar lang ani hei hi mixer an tia console an ti boka ti chuan helain herna tam tak a oma chuan helai hian nor tol thei a om boka chutiang chuan line tin hetiang hian a om thazel ani heng hi sa asa tong chuan hemi line khat zel a hi strip an tia channel tin an sei boka ti chuan helai hian thil tam tak a om khom ani ti chuan helai bor hi microphone aron lu atanga helai in car hi preamp a chunga hian a oma ri lo la khom tu khol poi mo tak mai omani ti chuan helai hianin herna ma saber alo om thina hei hi gain an tia trim ti pon an soi bok thin ti chuan a dot le hian equalizer a oma mixer then khatai ro chuan
auxiliary te pawh line an dah hma sa fo thin tichuan helai hian auxiliary line a awm le a tichuan mixer thenkhat effect ron keng sa ho bika chuan effect pek na line a awm le a tichuan a to berah hian dinglam le veilama a ri pek na tur panning pen knob an ti boka chu awm ani hi thil tam tak ri chei bol na te ri ti danglam na te ri pek chuan na sang te le effect mang ri ti moi na ho ang chi te kha a awm thina tichuan hemi strip khat hian hemi line khat kan ti channel khat kan ti hian helaya line microphone line amo keyboard emo guitar emo ri engpo ron lu na akha hemi line khat hi an changzel ani tichuan helai hian thil poi mo deuh mai phantom switch kan tia hei hi antenna microphone then khat ni chena kan soi ta kho condenser microphone khating ho kha electric current direct current volt engmaw zat hmanga ti nun te langa yawangin chumi current chu mixer atang hian a pek na tur atana anon siam ani a hemi kan on lo ero chuan khatiang da condenser microphone ho kha a function thei lawa hemi phantom switch hi kan on ero chuan kha ho kha function thei chau thin dom ni chuan condenser microphone kan hmang don ni chuan hi kan on anga ti chuan helai hian a line a oma ma sabera gain a oma he hian ari kan lak lu tur ma saber kha alo control thin ni ti chuan helai hian ari chei bol na sang alo om le a ti chuan ari kha hun danga te kan pe chho du ani chuan amo effect emo thil dang ri chei bol na man ro danga kan thlun zom du ni chuan auxiliary antia auxiliary hi mixer a zerin pakhat te pahnih te paruk thleng pon a awm chho thei ani mixer sang a inang lo thei ani tichuan helai hian mixer effect ron king sa ho anom khan a effect level control to b khami line b katan ti khan hel tur lo oma tichuan heta hian dinglam le veilam panga kan ri pek chua na tur panning kan pek chua du dana zirin control thena turin he hian a herna hawa chuan a to paron khara tichuan a ri shim a main output a kan pek du dan level control na tur kha helai hianin an nor to thein an siama mixer then khatara chuan a her chi te pon an siam bok tichuan hemi channel a hi hemi strip a hi kan lo mang du lo mo engamo lo ti top lei lo kan du chuan helai hianin a ti top lei lo na mute switch a keng tel ngei bok ani chuan me na sang helai hian lo om thin chung de chu a ri kha lo mun khat a kan siam khom du ni chuan subgroup line te main na kan pek chua na tur atana kan main na kan pek chua du dana zirin main pek chua na tur switch te tichuan helaya hian post le pre-fader switch om boka he hian helai switch hian helaya line ron kala kha hemi ina control ma a helaya lo pe chua thei turin du chuanin a thlan thei bok ani tichuan he lama hian hetiang line te ho kha he lama hian alo in thun zom ta he hi main output volume alo ni ta he hian kan replay chuan tur as a vai ri la heng zong ri a hlom khom kha ta tang hian a control na alo om ta ni ti chuan mixer sang ai nang lova he mixer a po hian subgroup antenna kan line du te guitar line then khat amo keyboard line then khat amo microphone line then khat amo kan
la khom du bi ka kha heng lai me na tang hian kan la sanga nga chu chu hei hian a control ve thung do na ti chun hei hian chuan na san ari pek chuan na san pa vo ani le thlap ani main hian a san ani ya subgroup in a san ani ya auxiliary in a san ani boka ti chun line tam tak mixer atang hian a chuakin alut thei bok ani ti chuna mixer kan en kha atnung lampang ha ti hian chi sang sang vilu na sang alo om ta a strip kan ti kha strip kan ti zon zela khan channel khat zela khan vilu na mixer thapa ngai chuan pathum te atlang puin pahni ania pathum te hi anon da tel thina ti chuan balance XLR antia balance cable kan lutiu na turin line khata oma hemi manglo hian line mono jack vilu na tur line khata om boka ti chuan heng ho ri kan la lu kha effect emo equalizer emo pon lampang man ro dang kan man du khan helai tang hian line insert atang hian in athon chokin alla lut le ngau thei boka hemi line na hemi chanela rilu ta kha heta tang hian alo ti dang lam le thei bokani man ro dang mangin ti chuan chutiang che chuan channel tina a om a ti chuan a chua le na lampanga hian main output nichina mixer a norma eng kan mu a main output a main chuana levelam le ding lampang chuana a oma ti chuan line khat chaw kan la chua do ni chuan line khata chuana a om bok ani mixer then khata ro chon hi an da tel vek kher lem lo line pa nei aro I chu om nge ngei ani ti chuan auxiliary kan ti a nichina equalizer line zo a line pek chuana oma khan a pek chuana auxiliary out hi line cut line ni a omani ti chuan mixer sang a ainang lo auxiliary tam dana zirin line pakhat te pahnih te pathum te pali te panga te paruk thleng pon a om thei ani ti chuan mixer then khata hian direct out ti te alo om le ta chung chu kan line lak lu kha mixer ina a chei bol ma ho khan recording du amo line danga mo kan lak chua du khan direct out ti au ma chu ta tang chuan kan la chuak tel thei tho bok ani ti chuan auxiliary out ta kan la chuak theya subgroup out ta kan la chuak thei boka main out ta kan la chuak thei boka mixer a chuan output tam tak a om kan ti kha chuan mixer a hian a connect na ho sang kan en hian thil dang lam bik VCD a te a pokan lo mu thin ang kha alo om ta nia hi RCA line an ti a hemi a hian left le right in stereo line turangin anon siama mono angpon a man ve ve theita pakhat per khat hi alu tani a per khat hi a chuak ani heng hi thil tangkai ve tak anon da ve zia recording na na mo check play nan te po an man ve photo ani sound wiring na na cable kan man hi chi sang hi oma hei hi XLR balance kan ti ani a hei hi male XLR kan ti a chuan hei hi female XLR balance line kan ti boka ti chuan hei hi mono jack quarter inch te pon ti boka ti chuan hei hi stereo line ani heng hi kan man a zirin le kan man quality zirte kan wiring dan te man kan soldering dan align akal dan tur dik taka kan ti lo chuan heng hian sound na problem tam tak min siam thei hu mai harasa tak ani a chuwang chuanin kan uluk po angai hle ani heng hi tunla kan man la
mixer te kan hmanga enforcement sound nga nek in installation that tak kan ti dom chuan hei kan man tel nge ve ani a hei hi a hrui hi snake cable an ti a hei hi snake box ani a hei hi female socket an ti a the mixer a alut ang chi kha helai hian mixer a vilu na ang chi kha helai hian vilu na om thina e ti chuan heta kan vilu kha mixer a aluta ti chuan mixer a input a alut hal ni ti chuan heng ho zong song hi mono line angin kalma stereo line angin kalma se mono anga chiar ani thin ani kan man du dana zirte kan mixer channel tamzong a zirte kan snake cable man du dan hi chu a channel hi ai nang lawa hemi channel hemi snake shui chunga hian line tam tak line pali atanga line somni pali thleng atlang pui thuin aron siama chun chu kan mo dana zira lei mai theile man mai thein a ani zona pakhat ong ne thei chu ngatinge helai mixer a hianin microphone line pa ngai kha vilu thei thosia atinga snake kan man kher kan ti chuan hrui sei tak tak control room atanga pulpit thlenga po angai thina vain microphone cable chu aliana tin chu baka ri erol tu resistance atam thia bangin hrui sin te mangin pulpit atanga control room thleng de tu le mun na tak tak kan stage ani mo khami sound kan wa laglu du na tanga a control tu om na thleng po na tur kha snake kha man ngai thin ani meter som ni panga atanga meter som nga chinai chuanin hetiang hrui a direct ka mixer a lut kha man a tok viawa mun a aya thazok te kan mang don ani ero chuan DI box direct box antia electric current mang chuan ina ri thui tak tak akal pui don awanga ri ina signal a lo na tur ta na tran pui tu DI box te po man tel an thin ani tuna kan hmu hi amplifier pahnih kan rawn tar lan hi tunlai thingtlang khua le khawpui thenkhat te pawh back-in sound atan te Paul sound le kawhran Paul GKP tih te BYD tih te KGP tih te pana kan la hman fo ani a chung zawk kan hmu hi a te chi ani a heng hi company hrang hrang pawn an siam a huza te hei tuna kan hmu hi Hi-Tone Boss ani a Roxy te pawn an siam a company hrang hrang hian an siam ani te chuan helai hianin mic lak luh na a awm ta chuan helai hian a volume control na a rin zawng pek rin na te meng kha awma te chuan chutiang chuanin amplifier a zirin mic pahnih vilu theihna te mic pathum vilu theihna te awm ani te chuan an thil mic vilu na bak an dah tel thin chu auxiliary an tia heti ta hianin mic lak luh na level ai yam khan music te mo engmo thil ri dang lak luh na tur ta na siam ani ata hianin switch an dah tel thina hemi switch a hian microphone line kan dah chuan a input ti meng mic sensitivity kha ron ti sanga a ron ti ring ma ta ni a se auxiliary ti select na tura awm ani chuan a ri kan lak luh kha limit chin a siam saka chu chuanin ri ring lu tuk tur te le a tok tur chen ron siam theya chumi chu helai a me a soi the na tur hian a control ani te chuan helama hianin a master portion an tile ta chuanin a ri ti thum na te ti sin na te le a rin zong hrim control na master volume te am ne bawni te chuan hemi amplifier hi tlang aw na te pokan mong na sa le a lekan nuama amana tloma chuan mana olsam boka mi tam takin kan man thiam ani a
ama chỉ cần mang thiam rồi chọn thiếu tóm ta cần thì bơi cần thì chơi về thì thấu anh thì cần share được cho mày hay tôi nó cần mù hi anh nông làm bằng anh à anh nông làm bằng thiếu tóm ta cần lâu mùa azom nó sáng tê thì cho anh hết lại hiện nên battery man thế là turin socket avoa na alo oma heta hianin amplifier tam taka chuanin a om lem lowa om ron chom tel hi om thina heng hi atang kana chu current om lo na huna po inverter battery mo motor battery mo khatiang kha man thei turin la hian man ruwa anon siam tel thina ti chuan he la hian azom na chi sang alo om le ta helaya asen ho om ang chi ho hi antenna driver unit transformer nei ho ang chi te khatiang ho man na tur tan tin ya kan all samsung kan share thein ne thiam na tur chuan active speaker ti mang khatiang ho ang chi de zom na tur ta ti kha ni a ti chuan a hnuai hian apa ngai a zom na tur ho alom ta chuan common te 4 ohms 8 ohms 16 ohms he chu kan speaker kan sound box man tur te kan driver unit man tur azir khanin a ohms hi chu than mai tur ani a ti chuan he lama te hian vo aluna chi sang lo om le ta ti chuan he auxiliary 1 le 2 kan ti kha chuan china music mo engamo thil han play tu a han la lu na tur ang chi kha ani a han la lu na tur tan ti ni a ti chuan lai hian line out alom le ta hemi amplifier a ri ron lut re kha mun dang kan lo pe chok thei kan lo pe chok tu ta chung ho lak chhuana tur ta na ti ani a ti chuan lai hian line out atun direct in ari la lo kha ron chole ngala chon he pre out ti om le ta pre out ta ro chuan e he amplified sa kha amplified sa kha aron engani ari aro ati dang lam sa to kha aron pe chuak ve thung ani tai chuan e an noya kan mo hi a ai na lo lian le ta zoga he chu stereo setup the main zone L B side L B left and right te pon te poka khatiang pe chuak thei tura amplifier ron tu ani a ta chuan ni china amplifier ate zoga miang tho khan direct in microphone line kha alang lo ve thea achena chon pani te achena pali achena panga achena paru som thleng te po ma this company na siam da sang nang lova te chuan heng ho hian asan te in volume control na ane vekani te chuan helama hian kan lo mule ta heng tiang ang chi stereo amplifier ang chi hawa chuan asan pa in dinglam le velam control to volume sana oma te chuan equalization ti meang ari ti danglam na asin le athum han ti danglam na te po aron da tella achon da tel lowin flatin ari pa ngai no ron chok tho boka ma se to na kan moi roi chuan he aron da tel ani te chuan helai hian kan speaker man tur kha driver unit kan mang don nge sound box ang chi kan mang don ti ayan select na alo om ta om je chon crossover ti na ne ta hianin a frequency re frequency kha allow filter ve ani sound box a pek tur om chi sound box ina adon thei tur china oma heme driver unit kan ti ho china re adon thei china khom ta chumi han than na tur chu ani mai ti chuan hela hian press to reset ti te khatiang hetiang chi hi hetiang amplifier lian ai chon om de tra puya a overload te emo clipping sound te lo om hian clipping ti meng engamo ma harsat na call in a zo lo mo engamo lot la na sol tu kan emo khan reset chat na turin e cut out ang chi khat ani chu tiang chu anom da tel thina heng hi alo clip mo engamo harsat na lo ne chon reset chat le mai turin me lum theina mo po chu theina mo aron siam den buk thin ani te chuan hei a hnung lampang kan lo mu ve le ta chuan hei amplifier a po hian current om lo pal po battery direct current man thei turin aron siam lo te po om tho kan ti to kha ta po hian aron siam ta a ten 24 volt DC atia ta chuan battery hi tla pen motor battery te inverter battery te 12 volt ani a 24 volt DC อมหมอจวนบัตรีปันนี่กันมันง่ายดอนตีนานี่ชู
ti chuan helai hianin a repek chuna sang alo om le ta china kan muang bok khan common te 4 ohms 8 ohms ti te ti chuan helai hian common baka 70 volt 100 volt ti te alo om le ta china kan muang chia bok khan ne he om zia chuan kan speaker man du kan man tum dan ohms kan man ohms zir khan connection ti turani a ti chuan helai hian driver unit mo khatiang transformer nei ho chi bi thui tak taka han parallel du khan thui tak han zoma han thun zom kwal vak du khan ati azomna a om bokani ti chuan helai hian re lak chuana ti mai om le ta line out tinglam le veilam stereo amplifier ni vain tinglam le veilam angin aron pezel ani ta hian tinglam le veilam ari alak lu sa pek chuan kha oma ti chuan pre out om le ta pre out ta chuan hemi amplifier na ari ati cheidang lam sa kha aron pek chuan ani ti chuan helai hian stereo output antia ta hianin ari hepo hi re pek chuan tho ani a ti chuan auxiliary 1 le 2 ti chu ari hemi na alak lu ve thungna ani ti chuan helai hian stereo zone RCA type in ri alak lu na anon siam tel tho ani kan mu hi sound kalang kan tia sound box te pon ti thei tho ma ti chuan he hu hi kan na rui ron phal tak lo tam tak chuan mang te po kan lo ma chuan cha kan han ta lang le nga chuan heng amplifier này hian kan man pol tla pui thri na ti chuan hala hian he sound kalam hi a lian chi sei pui te po om ta chu ho chu ta 16 ohms te nia ti chuan tuna kan hoi chu 8 ohms ani ti chuan hemi ne na amplifier kan thun zom don ni chuan common kan thun zom nga ti chuan 8 ohms le 8 ohms ka ding kan thun zom don ni ti chu ma ro chu hemi sound kalam hi pahni a rualin line khata kan pe don ani chuan ohms lo a chuan kan man tampo le a ohms impedance kha a hnia manga chuan a output wa ta kha ron sound thin don ni chuan 8 ohms pahni kan man don chuan helai kan zom na tura hian amplifier 4 ohms a thla don ani ti chuan helai hian volt line oma hi man me lo tur ani a kan lo mang pala ni ro chuan kan speaker te kan driver unit te kan ti kan sevek don ni hemi man tangkai na chu lo sei tai la driver unit bika a big takin driver unit ni tlang pui ta transformer nei ho transformer nei le nei lo hi oma transformer nei ho antinan veng chunga ti tlang au nan te kan manga hon na tak han thun zom nan chu ti anga transformer nei ho ang chi thun zom na tur pi kan ni a common le 100 volt a thun zom hian mun na tak po siri parallelin tam tak kan thun zom thei don ni ama ro chu transformer nei lo ro chu heta hian ti mi lo tur ni a kan transformer kan ti kang chevek the ni chu kan share the chaw me tuna kan mu hi he driver unit ni atlang au na te po kan man thin ni a ti chuan ko ran chen khata hian pon lampang han chem nan hian driver unit kan mang kop thin ani chu amplifier pakhat atanga kan sound kalam ten an thun zom ho kan sim thina ta han ri thalo de ari ne turang ni phalo hi ron so thina a chan chu heng kan driver unit ho hi 16 ohms ni tlang puya ti chuan kan sound kalam ka 16 ohms ni nga chuan a man nga thei ta ne pahnih khanin amai ro chu 8 ohms ni si chuan kan sound kalam pahnih hi series in 16 ohms a kan siam kan thun zom photanga ya chumin huwa parallelin hemi kan driver unit nen khan kan thun zom thei don chu ani chu tiang ni chuan 16 ohms ve pahnih kan nei ta a chuan 8 ohms a thla thei don ni chu 8 ohms a kan volu tanga common a nen tuna hian mixer nen a thun zom dan tur ni chuna kan stereo amplifier en kha mixer nen kan lo thun zom don a hetiang hian khotam taka le veng tam tak le ko tham tam taka chuanin kan la ti dam thin le kan man ro nei tan la zero lo vain heng tiang chi a mang kan la tam awangin hetiang kan man dan hi han tar la ngila ala mang le tur te tan pol thir riat al samzo nan
ti chuan hei mixer lo ni a mixer chung chang chu na khina chiang zo kin thil tam tak kan la in hril don thova tuna kan mixer mu ei chu mixer mol mang se mai ang mixer man tlom le mixer man ol sam company then khadinan siam ani a tuna mi kan mu hi studio master ni a ti chuan a huza te panan siama roxy te hydron boss te panan siam kan ti kha ka tiang ho a class ni mixer class ni mani a ti chuan la hianin mixer khan output a repack chuan a lo om ta khang repack chuan ka helai amplifier ne kan lo thlun zom don ta helai amplifier han ri lu na sang stereo line zone A le B left le right ding nam le ve lam te na ni chu chumi lu na a oma chuan auxiliary in hi om bok ta auxiliary in a hi chuanin auxiliary re chuanin kan ari amplifier ran lut kha cut off chin te mayang ari low cut chin decibel niam te in ri la lu the chin limit tak anaya chuan auxiliary line hi ri la lu nan a him tlang puya te chuan hela hianin RCA alo om boka input heng RCA te po hi sound ring zone decibel la lu chin anaya wangin hen te po man a him em ani chuan mixer atanga ron kal line ron kala kha hela hian a input pa nga ya dinglam le veilama ti hian ri kan la lu the thawni amaro chu hei ai chuan kan man ro him na kan du chuan auxiliary line a tian kan vi lu tanga ani lo pon RCA kan tia RCA ke bol chu tam tak chuan kan project to mai nga DVD player te poron som thina ka tiang chi kha RCA cable ania ka tiang chi ang he chuan khang le khan thon som mai tur ni ti po hian him takin thadin kan hmang thei don ani masalama khan mixer le or amplifier speaker zom dan te kan ngai thlatwa tuna hian mixer lama hian kan in solving don ani he a function kan khoi dan le kan du dan a hi ain ang lo the ema ri beng ina asiat ani wangin du dan ain ang lowa chu wang tak chuan ngai dan po ain ang lo the ni nima sela atlang pui thua ani phung kan chia thian chu tok mai tura po ke ni ho chuan kan ngai ni tuna hian ti hian heng channel tina a herna om thla thut om zia le ni phung hi kan soi don ani tuna kan hu hi meki mixer ania he mixer hian channel som paruk ania a channel chu heng tlar khat zela hi ani tani i chuan channel khatina a control na ken chu heng tlar zela hi ni ta ti khan channel ni channel thum ti khan som paruk omani tuna microphone hi channel ni na hian vi lu ania chu mic hi ti rin kan du chuan hei hi a ti rin na ania slider ti te ponan soya hei hi a ti rin na na man thina ni a herna ma saber lom hi gain ti inzia ka mixer then kata pe chuan trim ti te ponan zia thina hei hi an ha thaw chu signal input signal lo lut azir khan aman tangkai na om ta ni entirnan instrument keyboard te guitar te khatiang kan man ka chuan a signal te liana he hertura anopa hi hertam pek san wak po angai lo thina achang te pechon pek lo hial te po ngai thina amaro chu tongnan mishing o han microphone te han mana microphone atanga signal lo lu te chu kan mishing zir khan achakin an in chaklo o chak chi te oma o chaklo chi te om the nia chumi tan chuan
mang trăng kai ta thina kha entinan o chak vak lo te an lo chuan heta tang hianin kan up ta thina ni gain hi signal lo lu reng eng po microphone mo instrument ka tiang zong lo lu a signal nat zong lo siam rem na tur lo adjust na tur kha nia signal lo lu kha lo niam deuh nei chuan pek sana lo na sa deuh nei chuan a niam lama han da mai tur ania chuan auxiliary hi hemi meki a hi chuan pali om thlata helai thla pali hi ni ta khong in man thin na min thil them o auxiliary 1 le 2 hi post out tania post out tho hi monitora an hmang tlang puya chuan a hnuai auxiliary 3 le 4 hi post out le pre out in a set thei ta pre out ta kan da hi chuan effect a te kan hmang thung ta effect line a din nan auxiliary 3 a hian reverb effect te kan da lut ta kan hmang ta a hnuwa a palina hi chuan du le delay a temo adanga ti khan effect chitni anga khan kan hmang ve le ta auxiliary b khian master volume anei hran le helai hian chuan he master volume hi chuan channel tina auxiliary line a hi a function thung ta khoitel ta chuan channel kan du channel man b ka kan pek dan tur kha chu helai a channel nei tu hei hian a keng tel thung ta tuna en til nan microphone a khan channel som paruk nai hmang tai la kap monitor ka pek nat du zong a kha chu hemi hian a khoi don ta hemi bi khian a rin zong ha kan tianga chuan en til nan treka channel som pangana lo hmang ta angila hei hian control ve le big don ta master volume kha chuan avai hian a khoi tel vek ti na ne hei chu a master chu tuna en til nan sound treka kan pek nat zong le vocals mic ka kan pek nat zong a hi tiang hian lo ni ta sela kha off vek du tai la channel auxiliary master hian a khoi vek thung ta ti hian vai nine off vekang chuan helai pol chung ber tanga hemi pol noi ber hi equalizer b kanita a chung ber hi hai in tia hai chu ri ti sin na risin lam hani maya chuan hemi pahnih hi relay hall risin le rithum in kar khami control na tur kha ni a hemi hi minus plus kan du le kan ti niama kan du le kan up na tur kha ni a chuan hnuai a hian a frequency adjust na tur kha om ta chu kan du lai kan cut ta kan du lai kan da na mai tur kha ni ta chuan hnuai ber hi low frequency in tia hei hi rithum lam ri adu le kan ti thum adu le kan ti a thum kan pai deuh na kha tiang bass kan tiang kha ti chuan helai lo hnuai a che hian me na low cut 75 hertz ta hei hi 75 hertz rithum khamit hnuai lam kat na kha ani tin a hnuai helai hian pen ti alo oma hei hi balance kan tiang ani maya left le right veilam le dinglam khatiang ati ri kuna le katna ang chi deuh khatiang khani maya tilnan hemi mixer output thi stereo left le right ding le veya speaker kan da chuan a channel big then khata khati khan hemi paning mang hian kan pele thei ta ni mute om le a hei hi on off na ngani mai mute kan me hi chuan a ri chuak lowa kan me lo khan ti khan aron ri chuak mai do na kan du big channel te kha kan mute thia theya mixer then khatai ro hi chuan mute ti om lo hian on off ti a oma chung hawa chuan kan channel du kha on angai thung ta hemi
mixer bi ka eroi chuan kan du lo ho kha kan mute thliat thei ve thung ta ni noi hian solo ti button a lo le boka hei hi channel sang enga mo kan mang ta channel li channel nga te mo enga mo mix na kan lo mang ta kan du big te kha kan ti rik chu du chuan solo button kha kan metanga kan du big channel te kan tiang ron lan chu kan check du ti rik chu na tur kha ne ani le channel pahni kha solo angin ada theim da thei thowe kan du big kho kha te kan solo kan meta khang ho kha aron ri chuak a pia bera hian master fader master volume control 2 timeng chi ol sam zong in heng channel zong control 2 hi om ve le ta hi tlang puin 0 dB 0 decibel hemi da hian a him ber tlang puin ani mixer kan han ona kan han tir chin don ta ni signal te kan han test dona chuan master fader hi 0 dB a kan han da ta chuan microphone hi tuna hian channel 2 a hian kan vit lu ta chuan a EQ hi chu alai taka engma pai le bel pom lo hian kan han da phota chuan again po niam te a enge kan signal lo lu tur kha kan hriat lo wain kan da ta a him bera hetia da hian kan lo pek san sa vakamot te kha chuan signal lo lu da lo nat lu tuk si khan kan amplifier te kan speaker te pon a tur theya chiat pa theya chuan niam theyang bera kan an da masa a chuan a channel fader hi 0 dB a bok kan han da chhota chuan kan han tong chin ta ni microphone a ma se helai metara follow lo ri chuak zo lo la eng zo lo ta signal kha analo ti na ni ta microphone a chuan kan microphone mana ziring signal na le na lo deuh te po manga ami hring a mang tu microphone mang tu khami zir te po ania kan tong nat zong te ka tiang hai nang vek lo ani chuan turen kan check don ta signal chu hemi gain kan han herpa hian helai a meter a hian kan en don ta ne hello hello an tia ti khan hello 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 0 dB hian at lai hian an thleng zeu ma sela poi lo theya ti chuan an tok nat zong te ka tinga khan 0 dB hi han pel lo sela a him bera amplifier le speaker tan po chuan tu te mo microphone mang tu ten han in thla ka ta khan a lo ring deuh emo lo zoi deuh emo ni chuan kan han nor na lenga ti khan chuta la rin thei lo fo chuan he ta again atang hian kan up le don ta ne ti chuan microphone mang tu ten mai kan lo hlat deuh te mo mihring an lo in thlak te mo ni a ala ring lo deuh ani chuan channel fader atang hian kan up lenga ma se chuta pola ring zo lo fo ani chuan gain atang hian kan pe sang le mei don ani chuan helai hian sub out sub group out kan ti hi he mixer ai chuan pali a om ta mixer zong a om leng lo ma se tun lai mixer ai chuan om tlang pui dewa a thena chuan pahnih chau te om boka tam lam kha chin ang lowa hei hi a main out back ka output san control na om engemaw big kan ti rik chua du na ang chia khan man ani tlang puya entin nan biagin chunga soundbox pahnih stereo in kan da ta left le right a chuan pon lama kan o chau te mo engemaw beremaw chau khat pek chua du sila subgroup 1 2 mang hian kha kan pe chuak thei ta a kan repek chua du channel kha hemi button
hi kan select anga 1 2 kan pek chu du kha 1 2 button hi kan mei don ani kan ti ri chu du avai kan ti ri chok du ni chuan hemi channel zong zong hi on tel re mei tur ani a chuan channel du bi 1 2 kan ti ri chu du ba ka a channel san kha 3 4 mang hian du chuan kan la pe chuak le thei ta a 3 4 manga kan pek chu thu tu rahi chu hemi a button channel button a hian kan du bik te kha me ve le mei tur ani chuan mixer a hian tape in helai hi RCA jack man nang chi oma hei hi mitam tak chuan sound track kan play mai nan te an mang thina hei hi a that lo na om ve le a monitor kha san pai na pek chu ve thei to lo a auxiliary tang khana chu ve to lo wangin a him tok lo a zai tu de tan khan monitor an ngai thak lo chuan hria da har thina music kha chu wangin soundtrack kan play re reng channel input he tiang lai mang hian play from a thaber ani la thil pakhat than jep tel lok tai la kan sound system te tiang speaker amplifier kan chiat phone a thin hi ari kan du tho lu ta kan ti ring lu tuk wang hi ani tlang puya chu wangin kan sound control tu ten peak level a hian film khuru takin 0 dB an pel lo a pel ani pon pel zuk ang khatiang khan ang ram theila a him mani